Sanibonani, ibizo ngisiBonginkosi Ndlovu ekhaya ngisuka eZimbabwe. Ngithanda ukukhuluma ngokuhlukunyezwa ukuhlukumezeka okuhlangana ney'ngane zethu ezingamantombazane ekhaya. Uthola ukuthi umntwana oyintombazane akakutholi ukunakekelwa, ikakhulu emakhaya ngoba uthola abantu bakhona uthola oswela amapheli esesikhathini sabomama aze angaye esikolo. Njalo umntwana oyintombazane nguye ohlala ekuriski yokudlwengulwa. Uthola abanye baphila labomalume ekhaya, akaphathwanga kahle, udlwenguliwe, kodwa uthuseliwe, akakwazi nokuthi atshele abantu okumehlekelayo. Umntwana oyintombazana usebunzimeni kakhulu. Ngakho besifisa lathi ukuthi kuke kube lama-parties afaka umongameli wesifazane ozokwazi ukuthi anakekele abafazi ngoba uyawazi ama-challenges ahlangana labafazi. Ngoba laye engumfazi kuzoba lula ukuthi azwisise, njalo kuzoba lula ukuthi asithathe inhlanganiso zabomama ezibheka izidingo zabomama labantwana abangamantombazane. Ngiyabonga.